MEC constituency ke parlo Sildharampur Polling Station right wing apen left wing alongta MLA candidate Lun Singh Teron aphan pyong dunga vote pen ke pahai dun vekchi aphan pura kajing ki chathana boha mati Booth Committee asaihem kangpu. Therepore Phai inko the Choksiali Assam Pradesh BJP SD Morcha Dunmaiku Kesaf Timung ahem along Booth Mahamaya constituency ke parlo Sildharampur Polling Station Apartment Booth Committee asaihem Inpu Ponsi non Kivanji MLA Kili Kahut Pyong Dung a vote pen BJP MLA candidate Lun Singh Teron Lapen ke pahai dun vekchi aphan kaching ki chathana mai ke padopon का विधानसभा प्रवासी प्रभारी हूँ और विधानसभा हावड़ा घाट इस पूरे असम में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली कोई विधानसभा होगी तो ये हावड़ा घाट की विधानसभा होगी, क्योंकि जो हमारे कैंडिडेट हैं लुन सिंह तेरोन जी वो बहुत ही कर्मठ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मैं निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से कह सकता हूँ कि हावड़ा घाट की विधानसभा को हम भारी मतों से जीतने वाले हैं और हावड़ा घाट की विधानसभा जीतने के बाद ही हम असम में अपनी पूरी 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं। Labangso Sildharampur PS BJP asaihem kangpu konalong Karbianglong Haura Kapelisi Probhari Subhas Misra Kachitong Dunalong BJP Mahamaya Mandal Committee along Pyongdung BJP Songjap Po Songjap Pyetu Chetongdu Non Kivangji Assam Assembly MLA election along Sildharampur Havara Radatyong Tami BJP Assam Aphansi vote Kipi Ponchi Aphansi Radatyong Pen Mayalong Cheparai Kon Sildharampur PS along opposition party Mati BJP Pena Kapret Congress Lapen APTLC party Aphansi vote Kipon Khethilupusi Sildharampur PS Radatyong Pen Tami Lamthi Cheparai Kon P Sildharampur Polling Station left right wing Labangso Kechari Kel Chalonji Aphan Sai hemming kupon lo labangso sai hem kang kupon along aprobhari ilitum Karbianglong mate Haragat LEC constituency BJP aprobhari Subhas ji nang do niglo lapen ke Bistarak Dinesh ji nang do niglo lapen ke Mondol ex president mate BJP Arjap thipen ke pang tang abari mami purno ing tipen chenglok non klembom ing tangkring pen ke klempon nilikotte lo Akhai Tilok Bordoloi Dunmepu BJP Mandal Committee along Pen Chenglok Mohila Morcha General Secretary Hewali ITP Baido Pen Chenglok That Sildharampur left right wing Arat Atumang Cheto Duniglo Je Lapen Paris Silke Haura Ghat LEC BJP MLA candidate Lun Singh Teron Kichari Kisalon Pon Mete Kason Hotsi KAC Tame Dr. Tuliram Longhang Kichari Mete Pen Asamalong Tame CM Dr. Himanta Biswa Sharma Kelang Charing Kimisen Alongsi Sildharampur Radatum Tame Cherap Nanchitodun Lapen Sildharampur left wing Lapen right wing Tame in Krang Pen BJP Solong Saitik Langkedam Piponji Aphan Tame Lamchak Nanchipidum Sildharampur Radatum non Kivanji MLA election ahu Keongdung a vote pen Lun Singh Teron aphansi pahai dun pokusi Sildharampur Radatum Tame Lamchak Chibipon Nangi Pipen Sinil Tame claim pon cepaduk poniglo akai Dr. Tuliram Ronghang Sara Hirjume lapen ga akai Lun Singh Teron Sara Bidi Sore pensi nil da claim dam ponig bomlo joining etumdo pini labangso me long APHLC tumke joining etumdo bangke presi bak joining etumdo labangso long akathenayala mangke akai Ruby Singh Ronghang APHLC arangli MEC candidate barimlo arangli MEC ke patutang amanglo halabangso Ruby Singh Ronghang aong sara kai Joy Singh Teron sitame APHLC ke chok chelo lelelo paning chethika vedata joine apen chok chelo unelo pa joine pini BJP elongsi akai Lun Singh Teron aphansi claim pon dampon makeup po pangtang ponik po pusi alangli Joy Singh Teron ke pini BJP elong nang chepa ogdon lo News report KTV News